uma ngabe lihambo lokufanele ulihambe awuholele kulo, please ngicela ungasahambi. Ungabusahamba sihlobo sami. Hlala phasi. Hlala phasi ungalwi nale live lethi ungahambi. Sanibonani. Lelinye live sometimes likhuluma ulele. Emaphupho kufuna wanake. Ikakhulu nje yabona na uboniswa kufanele ube senzaweni lethulile. Ngaso sonke isikhathi indzawo okay, lesikhathi uyaba khona kulowo msindvo but kune limit loba ngaso. Nase detention la sima khona asithandaze. Before sihambe, lo hambo lithandazele lusengafiki lo hambo. Uyabona ke? Uthandaze, Nkosi ngisithi ungivikele kuyo yonke imimoya lemibi yaSathane. Ungivikele emandleni ebumnyama, ungivikele Nkosi. Noma ngabe ngiliphi icebo laSathane laliplanayo. Ngilinyathela ngegama lika Jesu. Thandazela lo hambo lwakho. La editation. Ubona la detention la nawuma nje nibabili nibathathu sayinkonzo le sekushiyana ukuthi ngiyabani nemandla ngibani nemandla ngibani lo strong yabona sayinkonzo le la uhlangana khona nemuntu kahle kahle uma ngabe unalelivi lesikhathi utabane kufundisa ngoba siphiwo sakho kufuna wende sona bese ushumayele usho lokushiwo ngilelivi yabona sonke isikhathi sihlala silambele livi. Umfundisi naye uyamshumayela akunenza ukuthi umfundisi nawe nakuvuka ngakwelivi sishumayela umfundisi ukulalela avume amen akulalele naye athi thobe ngoba lokumcoka noma ngabe umuntu uyahamba ashumayela emakhaya abantu noma ngabe ngumfundisi mncane ngeminyaka nakufika umfundisi ekhaya kakho awubese wena ushumayela yena uyalalela uvume amen tase gcineni ngesenithandazile senivala inkonzo senibongile sengikhana ubuda seniyacoca nje niyacoca niyabonisana ngekutithoba ngekuthobelana yabona senje ukuthi sihlobo sami nangabe utawuhamba luthandazele luhambo lwakho nangabe lo hambo lwakho lithi live ungasahamba please ungendi ngetakho ukukhwepha live lisuke selikhulumile ungasho ukuthi leni hlala phasi yabona lapha station uthandaze lesikhathi lithi live iphuma la kulabantu lesikhathi akufuneka ungadifake ebantwini abanengi ufake la khathi shice senimile lapha kwethi room niyapintshana nebhasi sengafiki nekhumbi sikhala sinenge ukuthi ungahamba uthumele lapha uma nje cekelele uthi cekelele and now umile lapha ngoba naka abantu behlukahlukene la nimekhona kunabantu abahlukahlukene kunema devil worship kunabantu abathunywa ngisathane babathumela bathunywa akhokha amademoni akhokhela lokho ukuthi la hlangana khona abantu afika tokwenda nje distraction atophazamisa nje uhambe so ufikelela uyakhona so uthukuthela kunemoya lo bese yakunyonyobela man ukunyonyobela lo moya lona ukunyonyobela once ukuthola lo moya uba ngumuntu lo ngasathi tholi kahle bakhanzakala abantu bacoka into etingafanele letingcolile nawe ususekhathi uthatha ithoba uthi thoba kuni lokho no uthi thoba kukhona but hayi ukuthi bese so wena sothi faka kuphi na ekungcolele uthi wena uthi thoba no hleleka uthandaze and futhi uyababona labathunyiwe nakukhona umuntu lothunyiwe akahlaliseke uyaqalada ukuqalada kwakhe kungilokunye indlela lenta ngayo uyaluka ingani phela lo muntu kukhona info la thunywe akuhlaleki la phasi because yena uthunyiwe yabona na uthunyiwe khona ihlala phasi ngaphandle ke na uthambela ungahlalela phasi kodwa ke nangabe uthunyiwe uhlukene kuthunywa kukhona labathunyiwe ngalokuhle kukhona abathunyiwe ngalokubi so ke sihlobo sami ngithandaza mzalwane thandaza sihlobo sami hayi thandaza ungafane stofu lesibanzako lesenjwa maphela no thandaza you need to pray pull up your socks man thandaza sathana kubeka phasi ngamademoni akhe isikhathi kude siphelile isikhathi thandaza sihlobo sami ngiloko ngikuxwayisa sihlobo sami ube nesuku loluhle kumnanzi kuhlala nawe ngiyabonga kakhulu sihlobo sami ngithanga record sihlobo sami le message luthumo alube kuNkulunkulu haleluya amen.